The Bonkrata no aye krado minion mienu so wawa je wadwa edada oman hine kwabna sante ma mecha diamond onso aje won nedwe abusia no pay memu wache bibia boko de na nye boko kra bia e de pa na obitimi aye de ama ye boko ya enyim ade no tini a chro ka chinchre no onipa nye nyame onipa onye nyame boko na enye no o ye tete de eye boko a na say onipa nye nyame onipa nyame a ne say de ka by now de ka solo musa mun sa so called floor managers onipa nyame a hey o me afa asemusi o ni enkasa Alex Bom ka chinchre o say enkasa onipa koye nyame a anadachi hini treza na pay na nkani onipa okoye nyame a Solomon show na do digital 2070 eh na gase ba bi okra ganzu nto onipa koye nyame a ese fiama nkwa nyame hey obedi di brano ujimi di saake efiama nkwa nyame we the one I don't want about the nipa koye nyame a pia romu kro de omunye kwa se do ko South Africa ko boase ko eyi ni kromu hono nyina ye nkasa wo na ejuada ti na behwa ohima osimi nche de ompe no wase go fa the paper okay ke say if you abere we bi on the only problem bia e for asem to me so me ni problem bia wa akeka wo se enipa ye nyame a aga hima me no we obutemi da obutemi kamia metemi sosket eso na ni kua ma me nchia na fa bi show trim se nipa nyame ka nipa ye nyame pa na yo se solo ga na mo ya unimtia eti ema bibi a boss o ema bibi a boss go nipa nyame onipa be koso ahihya ba onyame be koso asani so that it because onipa wo ko usade a chiwo na ada so kasa no why shock the team no why shock ba the body na kasa no wo se kama na ho ti say oboa onyanyame ntia se kokoye nyame a go pese by this time no wi kura wo ka form a wo wiawia onipa koye nyame a ka twede no kwa nka wo furu no so da se de bia wo wiawia wase wo sesa de onipa koye nyame a enti no mesrawo odo hokoto enipa so a ho na problem no go nipa nyame tu calculate ya na we wajire se presla obeware o man hin wo ho o man nam fiji fan onipa nyame odo hoto man so wati anya zanfum so no de o meka no kwa nyame nam nipa mu ne be hirawo asesa wa kwan ba nipa nyame it is a brain so a onyame be cause strangers sometimes kan nipa on dance ko no sare sika wo wachi more na ora wa ma hu de wo ye asemato no ni de o man hin so na o man hin phone adum o frɛ no wasa chill a chill wa we bo bodam onipa entimi nyame da ko onipa da nyame na onto gogora no akoda onipa da onipa oda enti na otimi ko hospital yesi we di ama 3 months ubewu na nyame atwe free side ni na da so tiase na doctors na ebuta na hefa na ofai nyame jano pe let me encourage you adu want to offer so no wo offer wu a waji wani so wo offer wu a waji wani so fa ho tu nyame so no ne botantim papa etu de tra osa na yese me ma na oska me papa oska me fire bushia papa mu re sisi uhu di shia osesa de da o uhu di shia wada ne akwada onipa ntimi nyame da we mi chocho mi close friends ana wadwene yo ono kwa na ewi obodi ni nyina wada so na egu abonte ochocho mucho bibia chaka odo be mpa ba ka nyame bibia o ka ti nipa na wanya admission no o ka ti nipa na msika ni no o ka ti nipa kosoka
ka bibia chairperson la onte mama mo ache ya fe na ojo da de make kakra je bi afi amache na isu otito to de e nyina aboka me so nya adwuma ketu ase me twi mu na me se idi papa da nipa nche na me twim na me timi class na nya adwuma ketu Esewara. Then so den kro mo no mpa no aduru ma me ko ma hwa ma me da so re. Ebia ma gba sia me. Oh, di. Pese me mama dey no. Say me papa na di ja me fe so no. Esewa. Mati say me papa mati next mati go pa. Esewa. No no ya da di abranko ha. E di say wo peja so ame. Obi tibi na anu akohwe abi bi se de wanda afia de apuru na mami o e da o so me tete to bi ya ni ko bi na dia bi ye ewi mo be nkro ma do de yo si hu ni nyina ye oh di ewi asi we pa di pa me yo so bi ti o se no ti mi da ya nkro mo onyame de achieve na 19 September 2022 say ya ju baby announce wa gum kakra de wo ntimi nye kusu sa but I say ye da se me bia da e da say o jibre na o hwebi wadaroma enti ne so wa ha ye sum won kurumu very important obi an sha se de o ye bia na monto bia o de ne kwedi be de nim kan if you call line quickly you're going to the Queen's funeral ai ntimeda se omai nti so da ya da nchemu na nkromo am obi etu de mu dia no de ene e wa bre ma mi chikafra how many years ni na nkromo hwan ayo bi problem o kwam na obi ntimenka asem no anya izo ntimenka no obi so yo mami kwa adomonline.com na ene wadi mu your guide to the Queen's funeral nti no bie mu a kwan a obefa so say obekọ no ehun hyehye nyina so ene wa hai na nsemfoforo mu no wagya dam no ne yesese biade nche mu ani mu amofa ncheme se ne egumu nye kofo ne emma efri wo moto egumu no nti Ghana water himdi na eken anu ode rade hu yemobo eze korela nom ne ayi typhoid nom ne typhoid no kwa na hu I know say ye janan aish imagine a whole Ghana water MD can say dia ne issue ti yesra mo mo ya shipping one round no munyaye na ha drink ti ensam foforo mu Nigeria memu na ye bizarre angry woman wants ex-boyfriend from shrine ehun asem enso enie yase galam se mu aye den pa ma se ko akuafo wo mu ade show free wo mu fie na wo mu de kwayo mu hono mo ehun asem enie ye ko wan so a so wo follow Adom kase yi a kunkun bi ekoso wo ho yase asa ko hunu emu ba ku bi a se wo mu anhye da ntu amra ne ye kakra bi ene no ye de no ahyemo wo ho ehun asem Badomonline.com and sama hudu bi na fe jebre na ekenkan ti maame so aye krado ti ye hwede etwa so me the chronicle no etwa so na chronicle no obiemu pepe part se wa chemu mienu no na chese mfinfin pa no kratafa no enwotwe ene enkron no na posifo hyen ni bi ene da heya se police over an alleged land guard activities at Katamanso. Na wachesa asase bia no wokun Katamanso hon sensem. Na posini anke bia obi chinchim obi nsa wono duru ho a ehu beba na asumdwe enso edi hene bo bra ode mra no beye adwuma no. Se posini no yesa ena ne nua posini ache no nti asem no emu hwehwemu ena eda hanum seyi. Enti eye chronicle ena de eno ebaye na ba konsa wa hanum say yeso afa wo hwenkita hodie ho nsem so kwaje opon kroma information minister eno call Canada na de wo ka kire wo mo wo hobie ne say baby potin ye oman a wo de osika kwa na wo de kwa akoye edwuma ye investment a ummoka na wonu ho da no eye oman Ghana enti Ghana is the investment destination of choice eno ene de kwaje opon kroma eka it's still an offense to mine near river bodies enti so afọ no so hwe ensase honsem so regina po ena ekan se mo a bia wonim se wanya krata nti otumi to fam godie na nso
esubonten ho na motu no mo se o man nsuo be ye semre kakra ne afia ne o man Ghana Water Company abre bia omoka se enuru omoto sika omo de hyem eka omo bo but yen hye ne so se yen ayeye sa no se omo hia enuru no e bia 1 kilo na ye se ne nti omo de 2 na guma yen ya ne yen no enti kwasiko no gina kwantia enti mo miehwe ne ye se kana akra sa ba ye so apart from eka no kra na e be sa ba ye so e be che atua no se eduro no hia te se 1 kilo na se se ni tinti omo de 2 na ya ne ye no mo chronicle just about chronicle quotation no I'll say Ephesians 4:27 and give no opportunity to the devil no tia watwam wan say mabo ne kwan yes apepepe so na watwi ni the herald the Obokrata say Adaklu MP built health center for constituents and the big one Asante his invitation to Queen Elizabeth's funeral faked his name missing from invited royals and comatose National Youth Authority blow 1.1 million Ghana cedi on sitting allowance. Retired Justice Onyuga hangs on to Upuni Agongo case and Kenatefa rubbishes Eslausu's SIM card re-registration exercise. The new crusading guide say a Futu MCE demolished 20 houses with permits without court order and stay calm. Police tells Adar residents, but former DC insists violence must go on. And the big one here, Ethiopian Airlines internal flight record intercepted by the new crusading guide. Ang Huan, that's Aisha Huan's repatriation journey from Accra to Guangzhou via Addis Ababa. And what's the new crusading guide? Okay, mentor so. Yes, if you are. It's myjoyonline.com so asa the Ghana Water de ya sa ba fe koko akuafo a wo mo transporting nsuo everywhere feel more call one more farm and our farmlands because of galamsey no so ehun asem aba ewa ha. Enough has not been done to boost consciousness on digital security. Cyber Security Authority for one more kasa internet sene bambo mu ewa na aba for kwan so no yenye dodo se de ehunu no ntia ne mpanifo enhyemu ekena ade eslo uso ekufo to block SIM cards on September 30th. And also ehwasem no Eastern region since 2017 yes say akwan ayaye no eno enegu animu hai nti won so nya bra myjoyonline.com na also backing kan bi afei some George warns of their consequences for IMF bailouts if SIM cards are blocked after September 30th. And also ehun asem no Patrice Evra chooses Ghana's jollof over that of Nigerians. We no be entertainment no. It's myjoyonline.com and in some who do be Mr. Ya wan so jebre na office na unya break bi dum na ade abrayen online portal so ho na fe won so jebre da ken kan de mam kase no ha no wantimi antia oba Adom online ne myjoyonline.com ani nyina so ewo ho adofo bi emu ho a guide de ne so kratafano de to so mensa daily guide patchom dasi daily guide ena okoje to black akase sa sembi no omokeka se Aisha one ware Ghana ni tie bia na wo mo begina so de aye homo brosem se yase no no ne fa he mo obi antie sasem no se yase no no nye obi ase no no wafum antie se ogina emra no enim na won se de aye akosua de ba daily guide no or the water tank ena edidi so wa he ena wo bi sa se importing water by 2028 asembisa asenso de no de se no say in case GH import water because illegal galamsey spoil our water na who cause some obi enya no na all of us cause some okay ya wiewo yeah just ne o mai ya kotoko for mami why so wo mate dada there's Ghana dey me say penalty to eni edi ene mu penalty dey mama bachi o no mo e board draw kwa no mani aji asemuni ba penalty to dey say ya dey kwa training fere enye kura just almost say no poto ba ko pere film yeah nkoyi ntia ne ai ye nyina no so nti mu a enkro mu nti
Ese mo nanom ne ade ese fie no. Fa me kan de obo ho no ma na ehia hospital ko. No wakọ. Wo so so. Na hwehwe ahwini mu pay. Oh sa. Enti wo de genetic. Ya me ko nyina. Aje, ebe bisa doctor we kwa akwesi esa ka o fe doctor ma ye ne ehwe. Nkromutu odi ya na de ba. Serious o bi dia no ode. Ebi mo ma akromfo ba fie ho. Na omo ese na no de na ha adwe. Tumu se wa bransa na wo da no obi kwa bra na atwamu de. Nti issue me sure say ha obi adwe wo ne fie but sa na tie kakrakra o manage a ebe yie tie nyine no so na anopay de obonkrata ne news no yemfansi ha na yadwo adane ma bebre wo ho a ya hyehye e de amam wo Badwam so tie nya fidie ne free ha bra gudie mu nsam Professor UK Wallace eba ahosepe ene sa Sunday amanyoni bi na se wo no entertainment no nya amanyongo a Mr. Otwen no memodini wode ne beba nti nya abotre twen Sister Sunday afi sem beba mpensem mu beba na fidie ne na ha yeda se